na me call when me yi pictures manya pictures kwa sim kuta pictures be 20 we ba ko do the blog e bo born in 9 sa hwe nipa awu e wo ma me we nsa no enye se gwanye case na me kan me ma fight ya kan ho asema kam se me kan nti se me to wisi se do si di matem no ma me we di matem e wona so dem sa kru kwase mpanyi ni sabe no ogya age ho this o tire asiama nim nyansa asiama menye sure say oyahwehan but wakowari oba 59 years awo asiama wo 38 ebeye den watimi 59 years na for sabe ya mami Agradaa no o disi kanso asana abae etu wasiama ko ne wonam ni no se disi kenti na wudi na chi. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, baby. I'll be having the check a cinema. Patch your dinner the Bambros. I Xposed GH. On subscribe. Me the 2 man I won't say I can be. Ya mami Agradaa samuwa aba na yegusu aye Kenya no an ye ka. Na Kwaku Bosam enemitie the video be na a very interesting video. Na ama even the perception that some of us here what about Agradaa na sasa. Because if we ask one whatever man does, it will live after them. That is what the Bible says. Kwaku Bosam actually time as sabi okohu nkofo ani e dey blog abobom na ebi mu cry cripple and all that with videos evidence to show say Agradaa just can we na wo kwa no ama boys no abo ayewo akaya de pacho munti enye se ma me na konsuwim ana me be dixie no me pa obianti ne me Kwaku Bosam say I will speak the truth until I die. With that truth nothing else. Ma me no emlebi me de no asem ma otwunoku se one ne nkasa. Kwami tim katache obi dim di pinch ba abo no Hot FM me de no asem koma no. Na deduem kotokro me de no asem ma no. Me nua bigger quiz. Me catch and say bigger quiz de okoy advert na ma no. Me catch and say ade na oye me bigger quiz na trans ye video e dey against no. Okọ ne camp no mko dile village no every YouTube. Ni nyina na ya ade a eye ade a eni ho there is no double money in this world. By ma me no eya nipa na kono agin sika kura ja ma nko. Na the way they beat people. Amudi nipa bi fa so sebi produce sebi nyado. Not just a no nyan me na Kwaku Bosam mitimi ntwa that I have the evidence and the proof. Unse ma me no oye no se oye konfo nti no obi asu se na Kwaku Bosam ye konfo etom ko na se de kwhye o mani wi a o se na taxi driver de bia ba akra sapema nana we de obi kwa Agradaa ho ni abono ana wo se emfa na me so tom for taxi rank for ni amanfo mo ha me nyame anim se de da bia sika beto aduane ye dia na me so amanfo ko wa ono ade no hu se Kwaku Bosam wa amame hu wa ko ekogi wie die motam na beto ya bo no wie ne ye de ha na ebre o se so bo maye mame mi woni pa ene a me bebai ana me call mai me gogo ye friend me gogo we no baby ana photos store gogo gogo store ana me call ho na me yi pictures manya pictures kwa sim kuta pictures be 20 I see you have any pa me we ba ko do the blog e bo born in 9 sir oh me say e ko betimi age de akere ya na me ba no me ba 1 2 3 ati mi sevui hwe we say blog hwe blog ene ye de born in 9 ai ne de born in 9 blog ye tan beto na mtam no eti me de no call ye ho no sapema yo ayi hospital kitikiti bi wo ho eti ayi abai hospital kitwa no ye mo fa mo camera nan capture me de ahwe camera na hwe fa kire camera ai wo hwe me mo tuli camera nan fa ma ni phone eti ye de blog born 9 no me na me decide ni pa no some of them blood me ade nti mo fa camera nan capture Echo hospital yeah we koda me ba akwa we wonsuni woko the bread no moja o can tell no moja na wona tade ni musa no and wona tell no so we are live on Facebook Angel 102.9 and a DJ Ohima also on TikTok me ana make mini akwa minti no Hot FM na me kwa me bra agide mu adanse eni na na je dua kotokro no afiri ena dis akwa we de hospital enti na twese wo kọ na se won san kan ya wo hwehwe no na wo san ba se bia wo ba ba juice ka na ya che wa che wo ba we si ho ba ya ompo no ma na so na fiti tenu ni ehu na de ha adwen ba akwa me de be kyerese wo mo de se ka abu o mo chi no sa me ba
Me we na de won say yo we ni pa chi we second second yo ito do se ni echi ni oh na me me open 90 ayi time me ko 19 ayi 2011 2009 picture kura me nyama eni hwade o ni pa chi o ye the second na hwo hey obese ni pa cutlery set uni abadaye ade na wo ye no wade obisika wasam ya bono na ni nyina no ho ya na etoda bia me kan ho asem he agip dampale me kan yo sem agi ade yo ye se yo na me boy soldier police fodi na wonim se sa ayi baby owo no so tum police fo na omo no me say yoko fo so nkwaje Agradaa file na ewo ho no omo kwaje no and investigation na police for no honi nyina no you say yi o madi see atrafo ko wagadi gukura na e wo say police ni yi na di because wo mu ni pa ho sabi a police for be ni pa ho kura what they think is their belly they don't think about the human being how people are suffer ewiase a ye we ese ye nyina hwe ho yiem bone so de wudi a ebedi wachi atel ebe catch up with you because ye hwe asemu ye anka atwamo ache asabi obi anim se atwamo ache ba wo hwe niam ne atrocities asabe ye ma Agradaa ede ye nkofo a na me kura mese afem na Kwaku busa wose maami we enye se metan no but niam bi oye ni epo a wa bon nkofo a sabe nipa ne ba na sabe oba beji ni sika so na adane sabe ade bi din ayembo no wie o say ade ni nyina nkosi no wono de oblemi asiama because sabe se obema nyansafo o ware bema oba nyansafo bema kwasia no ware oba kwasia yenkotie nimra hwe enipa awu ewo maami we nsa no enye se gwanye case na me kan me mafatia kan ho asema kam se min ka binti se me tourisi se de wo si di matem no maami we di matem ewo na so dem sa kru kwase mpanyi ni sabe no ogyaje ho yese edese o tire asiama nim nyansa wan me na Kwaku misa na me ka che o se asiama nim nyansa Agradaa nua bi ho onim nyansa papa woni Agradaa se we bema de so akoto gate mo nkoto gate mu no Agradaa woni asiama ukowale oba wohema ruma konta de wiasi ni nkola no eye modernization capolas and tenenta kacho it's nice we are boni okunu onka obeka we the boni pe your husband will tell you say what you are going is a fire return back but would ye wo ya bema wuni nyansa ntina age ho ye ho wagisia ye sika no wagigiri nyina wo ka hu bi eti wugire ya ade na nya wotimi kan je say de wo ye na nye o si aiding and abetting na de be o si aiding and abetting say no say a crime so only obi you know you agree on whatever that the crime you account for this for that push Agradaa to do the work what I say it's AD no boy yes you are supporting you are the good also making what di matem so fu bia ko fa me baba tie ni ye se me di for asu di for okay so fu bi Ghana wadi ni kaka na so fu no hu ye mahi no me se so wa hwe ya di amaye no wo ba ka Agradaa si ye nyi no na wo papa chew na one son pa bi antena wo ko fa me baba no 25 years ana also fu no ko fa ne ba ayi me baba no akasakasa na so fu no bi ko share na chi ana ompushi akwara na ko redu na msi da bi me mpene etimi kan ya no me kwa na me kan ya na nipa o ye interview no twitwa so se na den no na me say akwara no Agradaa ti case na wan frame yo Kwaku bonsam o adura o kofi no ha ko bia di o batwe sorry this is Angel Nana o kan sa mano afọ ni na ntiba na boy media afna o ye chia wo se obi afa oba nim afa ne to atiti ne to homa so on also o mani kunu kra papa ne to ma fa ne aka afedie ana odi ato na so dem no odi matem guma ni mas ana ba ma kwase mpa ni so je yes Kwaku ni he wonye sei ana me fa tetifun ana me frɛ
number na ni kun ne fae uta kwadu no yi ni medica e wo se woni nyansa de make wo hwe me life ni zuro no enya no akwa kam ni se na nim kra se na nim no ayi bi na ma mu de fam anim no ai ni Kwaku Bosam ka no ohwa nyansa bebre wom ai metimi ni na ya adwin because ewiase yese oba to tu a etwere be mabo. It means man is ultimately responsible for the wife. Osha Bible ma ye ko Bible ma time Eve odo kra kodi de baduaba no. Nyankopon ba no nim say Eve no kodi yo. Bisa ho sa de na Nyankopon ba no ofre Adam. Say Adam uwai. It means Nyankopon in the hierarchy of things no we're placing man above the woman. It is sabe so we need Jimmy na wo be mani mu no also wa Jimmy. E da bia meka because we be da bia me say senia wo yire tie no sa na wo be ma no also tie. Enti wo ye obi na sabe wo timi ko dia bi na ka kire obi say me yire ye Jimmy fo a wo be ma na wo start say wo ye Jimmy fo. Because Jimmy fo no why ne yonku Jimmy fo. Ye nyina ekosi ne say da bia meka me say oba sabe wo timi tu ne fo ye nware no. Oba odwin sen e bia by virtue of position nisika na ho ofe obro so enti yentu ne fo no ye nware sa oba no o ware sa oba na in the long run kofo be kase wagimi ebi okwa no atu ne fo but o tu ne fo ultimate to straight say mintie me mfa futuo no eno bi na to asiama no because asiama me nye sure say oyahwehan but wakoware oba 59 years awo asiama wo 38 ebeye den watimi 59 years na fo sabe ya mami Agradaa no o disi kanso asa na abae into wasiama ko ne wonam ni no nim se disi kanti na wudi na chi na no na Kwaku Bosam ka se ne ye na hikra ne obi o ye backing vocalist e ka se backing vocalist a Agradaa appreciate no ye na ye ene se me hwe video bi na Agradaa se hwe asiama etwa onim twani papa e wa so dem o na asiama agira ho ye kwasia boy na ye eno na ewie wene ewie se wo a wo hwe me oba wo ntimi sabe embo ne kyam so no ye nware no oba wo kasam che na ontie ye nware no oba sabe of felisa oye above you no don't go and marry such a woman because you be ni wa obeka obetie da me ka me tofo na we nyina no na menkofo wo se Agradaa no wa de bone pa enti ye nyina asem we de e wo court me pese me kan ba ye nyina be di akire na ne be se de bebrel Xposed FM bebrel subscribe share me de two man now sa ka be manuasi. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.